The political instability that often confronts the administration of metros has the direct impact of weakening those institutions. Tiphumo tekucwaninga kwemabhuku abomasipala bakuleli tivete wehluleka kwenta kahle kumasipala nakucatsanisa nesikhatsi laba labasehhovisi labathatha ngaso nga-2021 nanyalo. We've got over 120 people that we found in different buildings, not one building, different buildings where we are operating today. Emaphoyisa abophe bantfu labavela emaveni angaphandle labalikhulu nemashumi lamabili engabeni yelidolobha laseThekwini ngesikhatsi asesha lamhle kuseni. There's 3 games left which should make it easier to try and win the rugby championship. So this is not a game I think to be taken lightly. Umqeqeshi wema-Springboks Erasmus ukhethe iqembu lakholelwa ukuthi litawuphumelela lo mdlalo we-rugby championship. Kupna kuplasfinyelela khona sikubingelele mbukeli sikwamukele tindzaba enteswati lesitfula bukhoma la SABC. Khumbula ke mbukeli kusileti tindzaba tiyatfolakala ku SABC Plus, ku X, Facebook na ku YouTube. Kanzi ungatifuna ngokuthi SABC tindzaba. Tiphumo tekucwaningwa kwemabhuku abomasipala bakuleli tivete kwehluleka kwenta kahle kubomasipala nakucatsanisa nesikhatsi laba labasehhovisi labathatha ngaso nga-2021 nanyalo. Lete kwetiphimiselo temcwaningo mabhuku velonke Tsakani Maluleke ngesikhatsi akhuluma nelikomiti lephalamende lelibukete kubusa ngekubambisana netemtsabu lapho bebuka khona ukuthi emenjani emabhuku abomasipala eminyaka timali wa 2022 kuya ku-2023 kuvele ukuthi bangu-34 kuphela abomasipala labende kahle kulaba labangu-257. Iziphumo zokuphicotwa kwencwadi zomasipala kunyaka u-2022-2023 zithiwe thaca eParlamente. Umaluleke uthi nakuba omasipala bambaxa benemali ezinkulu incwadi zabo azikhonhle. The political instability that often confronts the administration of metros has the direct impact of weakening those institutions. Okuphicotwa kubonisa ukwehla kwemali ehlawulwe abacebisi babucala ukusuka ku-1.63 ukuya ku-1.36 yebillion zerandi. Nakuba kunjalo kukho amaxhala ngomasipala abalishumi abasebugxwayibeni eFree State, eMpuma Koloni kunye naseMntla Koloni. Isebe lohulumente basemakhaya neenkokheli zemveli lithi iziqinisekiso zabantu abakwizikhundla eziphezulu kwaba masipala zibalulekile ukuze bakwazi ukujika izinto. We are determined to come with a new approach, but what will determine everything is the political will to take a decisive action when a need arises to do so. Isixeko saseKuruleni, esaseGauteng, eThekwini kunye neNelson Mandela Bay zifumene ingxelo ezinamachaphaza. Ngelixa umasipala ombaxa waseBuffalo City, iMangaung kunye neTshwane zifumene ingxelo ezingentle. To turn around municipalities requires political will. Political will from the government at the national level, at the provincial level, and at the municipal level. Umphicoti zincwadi uthi ngumyinge wama-75 ekhulwini omasipala bambaxa abangakwaziyo ukukhupha ingxelo eziqinisekileyo zokunikezelwa kwenkonzo. Koomasipala basibhozo abambaxa belilizwe sisixeko saseKapa kuphela esifumene ingxelo yezimali ecocekileyo. Dingilulama Matya wendaba ze-SABC eParlamente eKapa. Sikubutile ke mbukeli ukuthi kulandzela umbiko wekuthi kubamasipala labangemakhulu lamabili nemashumi lasihlanu nesikhombisa kutholakele ukuthi bangemashumi lamathathu nakune kuphela labanemabhuku lahlobile ngekubuka kwakho ke ukuthi ameteka kanganani kwethula kwetidzingo tetakhamiti. Ukutholakala omasipala amabhuku eclean mahala njena sibe thina singanamanzi leko State ehshele leko khiba leni amanzi awekho kodwa kuzothiwa umasipala utholakale namabhuku aclean akusizi ngalutho lokho akusebenzeli ngalutho amabhuku aclean. Kahle kahle bomasipala abafanele basebenze babodwa
ngoba uma imali ikhitshwa ukusita umphakathi kufanele bayisebenzise but kube abantu abamonitora le mali ukuthi iyala kufanele kuyisebenza ngendlela eright. Kuyaphazamisa-ke kakhulu ekuletheni intuthuko. Thina nje Tebetebeni iproject yamanzi ngicabanga ukuthi unyaka wesi-4 mangesiwe wesi-5 lo amanzi awaphuma empompini kushintshashintshwa kononkontileka ufaka lo angaqedi kulandwe lo angaqedi. Yeyi impela iningi inkohlakalo kusamele ukuthi ibhekisiswe komasipala ngoba uhulumeni yoloko ekhonjwe ngomunwe ngasonke isikhathi ngokugqoza kwezidingo zomphakathi. Mina ngithi lokho kuthikameta kakhulu kwethula ukuthi thina kamuti emphakathini. Lokho ngiko lokwanda ukuthi ngabe khona ingqubekela phambili ikakhulu uTakamuti emphakathini. Lona ke ngumbono wembukeli SABC ngeke yethweswe kudiphendvulela ngawo. I-ANC eLimpopo iqinisekise ukuthi imephi mayelana netinsolo tekutsinzeka kwetikhulu taleli qembu kulolu dzaba le-VBS. Lokhu-ke kulandzela tinsolo tekutsi indvuna yetebulungiswa nekutfutfukiswa kwemtsetfosisekelo Thembi Simelane yaboleka imali lebalelwa ku-500,000 wamarandi inkampani lebeyisebenzisana ne-VBS ekutshaleni imali kumasipala lebalelwa ku-350 million wamarandi. Ngaleso sikhathi-ke Simelane bekangisodolobha wamasipala wePhulukwane kanzi uthi wasebenzisa le mali kuthenga sitolo lesithengisa likhofi eSandton eGauteng. Likomiti letekuchumana nebuchwepheshe ePhalamende lithi liyalisekela lihlelo lekuchasa iSABC. Umphathi lomkhulu walenkampani Sakatela Sive noMsachabedi sihlalo webhodi Khathuchelo Ramukumba netiphasimandla telitiko letekuchumana bavele ngembi kwalekomiti kuthi ukhuluma kabandi ngelihlelo leminyaka lesihlanu lokuletha tinguquko kulenkampani. Letithi lenkampani leSakatela Sive ikhona kwenda imali yanele etayigcina isebenta kahle iphinze ikhule ngenxa yemtsetfo leqinile leyivimba ko. iSABC iphinze yaveta kuleli komiti ukuthi yehluleka kuchasa ngokwetimali tinhlelo tayo tekusakatela Sive. Leli komiti lithi litalisekela lolu hlelo lolusha lokuchasa lenkampani. We've heard that the burning platform is the issue of financial sustainability. And what we're hearing you say to this portfolio committee is that you need all of us to work together to ensure that we turn that situation around. I think the members are in concurrence with that. However, there's also then a request to you from the members that give us the options, give us something to work with. We're in the process now of looking at the bill. If there are legislative requirements that need to be effective to give effect to some of those things, maybe let's have that discussion. No broadcaster survives if it has to self-fund a comprehensive public interest mandate. Therefore, what we are asking this August committee is to champion government investment in our public broadcast mandate. Kusenjalo tiyachubeka tingxoxo emkhatsini kwe-SABC neSandton mayelana nesikoloto salenkampani lesingu-1.3 billion emarandi. Emaphoyisa abophe bantfu labavela emaveni angaphandle labalikhulu nemashumi lamabili engabeni yelidolobha laseThekwini ngesikhathi sasesha lamhle ekuseni. Emaphoyisa athi abakaveti emaphepha lafanele ukukhombisa ukuthi banelilungelo lokuba kuleli. Lona-ke ngumklamo wemaphoyisa abambisene neThekwini Regeneration and Urban Management lekuhlose ngawo ukubukana nalenkinga yebugebengu nekugwamandva kwetakhiwo. Umgwaqo iMahatma Gandhi Road ngaphambili mewatiwa ngePoint Road. Lo mgwaqo watiwa kakhulu ngetidzakamiva kanye nekutsengiswa kwemtimba. Tiphathimandla tithi amabhilidi lamanyenti kulesitaladi bantu bahlala ngalokungekho emthethweni. Lithimba lelikhethele lelifaka nemaphoyisa lavela kulenye tifundza lingenela amabhilidi lesolo anganakwa. Amaphoyisa athola tidzakamiva abuye atfola nemali mbumbulu yemadola asemelika linganiselwa ku4 million wamarandi lelahlwe ngelifastelo kulenye amabhilidi ngesikhathi kuseshwa. Amaphoyisa abophe abantu bangaphandle labangetulu ku-23 ngemacala lahlukene. Amaphoyisa athi takhiwo letingasanawa nobe lekungenwa kuto ngalokungemtsetfo ziyentiswa bugebengu lokugcina kuhoyele kutseni budlange bugebengu kuleli dolobha. We've arrested quite a lot of people for being in the country without papers, valid papers, undocumented. So it's a variety of charges and other people that are illegally renting the places out there for collecting money from people, illegal connection of electricity amongst others. So those are the charges that they're going to be preferred against all those people that were taken away from it. Ematiko lahlukene lafaka ekhatsi litiko letemanti, temvelo, temphilo kanye nelagezi ahlangene kule takhiwo.
leli dolobha lithi lilandze onke amabhilidi latsetfwe ngalokungemtsetfo likhipha nalabo labatendela tindzawo tekuhlala ngekhatsi kulamabhilidi njengoba kusuke kude ngisho nendzawo yekuthi kushaye umoya nekubaleka uma kucubuka umlilo. Inhloso yethu ukuthi si lamabhilidi la ongene khona abantu ongekho emthethweni sibakhiphe labo bantu labo abuye angabi izinto zobugebengu ngoba khona abanye abahlala benganabo ngisho ilungelo lokubala ngaphathi eNingizimu Afrika bathatha nababuyisela emazweni abo. Komishana walesifundza uthi kuboshwe nalamanye emaphoyisa esiteshi sasePoint kwamiswa nalamanye ngemva koluphenyo luveta ukuthi asebenzisane abantu bekufika kubugebengu. Sikhulile setulu setelibalo velonke Risenga Maluleka sikhiphe umbiko wekuphathwa kwetekuphepha kwemphakathi netebulungiswa lovete ukuthi kube netigameko tekugcekezwa kwemakhaya letingetulu kwa 2.3 million kule minyaka lesihlanu lengcile. Kugcekezwa kwemiti kwenyuke ngema-percent lasithupha kusukela nyakenye kanti Maluleka uthi bantfu labanyendi bativa bangakaphephi emtini yabo. Nebugebengu bekwebiwa kwempahla kwenyukile ngenyanga yeNgongoni. Maluleka wengete ukuthi linyendi lelihlaselwe kuletinyanga leti ishumi nakubili letengcile liyadati letigila mkhuba. More victims of crime in the past 12 months. The most occurrences or incidents where the perpetrators were people known to the victim. About 34% of female individuals reported that a spouse or intimate partner was the perpetrator of assault. 57.3% of female individuals reported that a known person was the perpetrator of assault, either a friend, a spouse or intimate partner, or a relative and a relative or other household member. Now we can see when we compare that to males, the highest we can see was largely an unknown person, as is in females. But when we start adding a friend, a spouse, the spouse for males, look, it's at the bottom, sitting at 0.6%. And for females, a spouse is sitting at 33.6%, second from the top. So we can see that the whole issue of gender-based violence and from people that the victims who are female tend to know remains prevalent. Inkantolo yamanje eMelo ichubele kulwesibili licala lelibekwe ti-70 taka Eskom letine kanye nasinye lesicashwe ngenkontileka tisolwa ngeganga ngesakhiwo nqandisa Eskom tiboshwe bonogada balenkampani yembuso kanzila ababili bekucala baboshwa emavikini lamabili lengcile kwasekuthi labathathu baboshwa kuleli lengcile ngetinsolo tekwe bahoyela lotiyile lo nenzengo lebalelwa esigamini sesigidi semarandi. Bebamise timbili lapho enkantolo boJunior Mpila lona 33 weminyaka, Shitsakisi Mathebula lona 27, Rebecca Masotho lona 46, Natsivaro Saimono lona 47 weminyaka butsala. Kanzi baliphikile licala. Umshayeli weloli uthi emafutha emoto bekathululiwe kepha kutholakala ukuthi asegcwele. Lo mshayeli waboshwa ngesikhathi edama kubaleka. Lo woyela bekumele ufakwe enjinini yaka Eskom kude ukhicita gesi. Lelicala lichujwe lembili kude basola batofaka sicelo sebheyili kanzi babuyiselwe estoksini. Kuletinye ke nasibuye titolo bongcondvo bekuchunyiswa kwema ATM basemajele. Asikomgele mbukile esigabeni sesibili setindzaba teSiswati nawucaza kungena wende kahle tisekhona hlala nathi. Kuvele lobunye bufakazi futhi lobanzisa inhloko ekuthethweni kwelicala lekubulawa kwaSenzo Meyiwa lobuthi lesihlabani selibhola letinyawo sabulawa ngilongwe lo indvodzana yemhlabeleli Chiko Thwala. Leto ke bekutiphimiselo temmeli Thulani Mngomezulu longummeli webasolwa ngesikhathi aphinze litasati sekuhlolwa kwemina lesalele embahleni Colonel Chris Mangena. Mangena lobeka ngifakazi esikhatsini lesingangeminyaka lesengcile watshela lenkantolo ukuthi Meyiwa wadutshulela Dvutane.
Nanobe betemthetho eGauteng bakholela ekutheni batincanzile tehlakalo tekuchinyiswa kwema-ATM ngekubopha bongqondvo kepha ke bacwaningi betebugebengu bathi letento tentiwa bantfu lesebaboshiwe vele luta ngemva kokuthi kuboshwe bantfu labavela kulamanye emave labatfolakele netinsambansamba temali netichumane. I-Operation Vala Umgodi ibuke kakhulu kulwisana nekumbiwa kwemnotfo ngalokungemthetfo. Kanzi nabo zamazama labaphilisa imimango yaseGauteng kabuhlungu. Lokhu ke sekuholele ekutheni bozamazama baqale kuchumisa ema-ATMs. Ngekusho kwemaphoyisa, linyendi lebaholi balabo zamazama lisejele. From January to date, we have seen an arrest of about 38 suspects, mostly undocumented illegal foreigners. And then of those 38, there's been about 8 of them that have been convicted for possession of stained banknotes. Ngenyanga yamabasa, tigebengu tachumisa i-ATM lesenzaweni yekwetha phethuloli eGarankuwa. Ganzi naseThokoza eGuruleni bawaqedzile ema-ATM. Emavikini lamathathu lengcile takhamiti taseHammanskraal disele tishaqekile kulandzela kuchunyiswa kwema-ATMs lamabili. We are very affected because we live like a rural place. Now we have to catch a taxi, double transport to go to the complex and fetch money. Every month, ATM bombing. Bahlati betebugebengu bancome emaphoyisa ngekubopha labo labatsintekako. Kepha bathi letento tiholwa bantfu labasemajele. Police would apprehend the current existing syndicates, but then when they are in prison, they will start planning, because the research has proven that most CIT bombings and ATM bombings are actually planned from prisons. The South African Banking Risk Information Center ithi kuchunyiswa kwama-ATMs kwendeka kakhulu eGauteng, eLimpopo, eMpumalanga nase-Northwest. Ilitiko lelibuke ukuthuthuka kwetindzawo tasemaphandleni eMpumalanga Kapa lithi likhathatekile ngemthelela lotawubangwa kulokucubuka kwemlilo. Umphathiswa walelitiko noNcedo Kontsiwe ukhulumene betindzaba eEast London lapho athe lesigameko sicela phasi imtamo yesifundza yeCedza Busweti. Sekuphele liviki lesifundza sihlaswele ngomlilo. Balimi babutha lokuselo kulokubalahlekele kanti nyalo bacela lusito kulowo longakwadi kubasita. Nanobe sisengakatiwa sisusa salomlilo lesimo sabhebhethekiswa simo selitulu kulesifundza. Litiko lelibuke ukutfutfuka kwetindzawo letisemaphandleni lithi angeke lidzalule lesisehlakalo njengenhlekelele ngobe kubonakala kwangathi kucalwa bantfu. Kutfunyelwe lithimba labosolwati kulesifundza kuyohlola ukuthi unganani umonakalo. Siyabaxhasa ke abantu ngoba sithi sifuna balime ezigadini emakhaya benze neekoporotyeni zokuba badibane balime, kodwa siyafuna ke ukuba sizabaxhasa ngembewu nezithole nazo zonke izinto kunye nemfuyo, sibanike imfuyo bakhuphe imfuyo eluqobo oluhle ngendlela efanelekileyo. Texwayisiwe ke takhamiti ngekubabela imililo. Asesithi Shave Mbombela sive ukuthi Sibusiso Mahlalela siphathele tiphi lethambe embili lethume embiteni kuligwala kwala FM. Sibu bantu bakuleli baqalile bakhuluma nge-two port system, ngabe uphethe tiphi lamuhla? Lishonile Dora Zibusele kwelisimba lakho eJozi Zibusele nakumbukela izaba teSiswati ekhaya nembala njengoba ke seveleke uyitsinzile naluke lisaba le-two port system liyakhula ke lisasasa ukuthi sebenta kule live njengoba inaluke lihlelo. Dora liyaqala ukusebenza namhlanje lunye ke inyanga letawutfasa lokuyinyanga yaSeptember. Kanti ke labo labathatha imali tabo tempesheni ngaphambilini baxwayisa ke abantu bakule lakhula isebenza embuso ukuthi nangabe lithathana ke imali le-two port system akube khona lokuphatha kwala bantu okwenda nganayi ke imali simemeke tati ngathi kuzaba imali tempesheni namhlanje kuhleli thuma embiteni ke sitawuhlomisa yena ke umlaleli ekhaya ngento kwaloko njengoba ke sikojela yona ke inyanga yaboma ke sawubaka bani nalu ke lihlelo nobe ke naba ke boma ke labakunawo ke umkhakha wekubhala ke emabhuku lelive njengoba ke inhlangano South African Literature Association ihlele ke uhlonipha ke naba ke boma ke kunawo ke umcimbi njengengcenye ke yayo ke inyanga yaboma ke siboleke indlebe emlaleli insimbi isithuba simathe insimbi esikhombisa kumsakado ligwala kwala akwanze idora lelithimba lakho eGoli zama malehle mbukele ekhaya. Asibuka kakhulu Mahlalela adingayo ke namhla siphinze futhi sihlangane ngalesine enzaweni lefanako ngesikhathi lesifanako ubusuku abulobuhle sikhona simo selitulu emva kwetitolo nanto zakhe.
Asibuke ke Dora Mabuza sikwamukele etafuleni laso ke la simo selitulo. Masibuke isithombe sethu kusihlwa namuhla. Mawuhla ke wenshora la Kapa ngolomhla khombisa kuba mahle kakhulu mathuba emvula njengoba lapha kuyeke la 60%. Kanti ke ngahle kube nelichwa ikakhulukati kulesa sifunza njengoba ubona ukhona ke nalo msinga omoya lobanza ngolomhla. Kanti ke naselangeni lakusasa lelichwa libonakala ke likhuphuka libuya ke la esifunzeni iEastern Cape ngolomhla njengoba nalo msinga omoya lobanza ubonakala ukukhuphukile. Kanti ke asesekhona lawo mathuba emvula ngolomhla. Kanti ke isixwayiso lesivela kuba South African Weather Service likhombisa ke kuthuthela lwandle mabuka ifunzeni seligunyene live njengoba imvula ke lematima ibonakala ke ikhona ngale Western Cape kanjalo ke nemoya ubonakala ke uba mningi kuleyanza olewa ngolomhla. Kanti ke masiqhubeka sibola ke la ngelakusasa sixwayiso ke lesikhono ngahle ke kucubuke umlilo kakhulukade esifunzeni ke la iLimpopo njengoba ubona ngahle ke kushe ke emadlelo. Kanti ke kusesekhona ke kufuthisela kwelwandle ngolomhla kuleto indzawo leto. Kanti ke masibukela ke la mazinga ekushisa ukuthi emenjani ikakhulukade esifunzeni ke eGauteng la ngelakusasa mabuka ke Pretoria likhombisa ke kufuthumala njengoba lapha ku27 eBronkhospruit lapha kuye ke la 28 nangale ke la eJohannesburg. Kanti ke sifunza iLimpopo ngolomhla sikhombisa ke kushisa naso sifunza njengoba ke singetulu kwa30 mabuka ke bomusina Thohoyandou Phalabula lihleli lapha kuye ke la 38. Kanti ke Bela lihleli lapha ku30 ngolomhla. Kanti ke sifunza iMpumalanga kuyashisa ke sikhukhuza njengoba lapha kuye ke la 39. Kanti ke Mbombela lihleli lapha ku36 mabuka ndzawo lefana ke la nabo Middelburg emalahleni sekunda likhombisa ke kufuthumala njengoba lapha kuye ke la 28. Kanti ke sifunza iKwaZulu Natal indzawo lefana ke la nabo Vryheid kombisa ke kufuthumala nangale Ladysmith njengoba ku29. ePietermaritzburg lihleli lapha kuye ke la 19 mabuka ke Port Shepstone lihleli lapha kuye ke la 20 ngolomhla. Kanti ke sifunza iEastern Cape indzawo lefana ke nabo Malitswayo kuyabe kubanza ke ekseni nangale kubonquba njengoba lapha ku-2 lapha ke ngeCustomer Dinner liyabe likhombisa ke kuphola mabuka eGcebeka lihleli lapha ku16. Kanti ke Mthatha lapha ku20 likhombisa ke kuphola kuleto ndzawo leto. Kanti ke sifunza iNtshonalanga Kapa sikhombisa ke nobe ke kuphola kulesto indzawo leto ke mabuka ke la ikakhulukati endzaweni lefana nabo Worcester lihleli lapha kuye ke la 9. Kanti ke masibuka ke la iNorthern Cape indzawo lefana ke la nabo Uppington lihleli lapha kuye ke la 15. Kanti ke iKurumani mawubuka indzawo lefana ke la nabo Carnarvon lihleli lapha kuye ke la kanti 13 nobe ke 15 lapha ke la eKimberley ngolomhla. Angisho ukuthi kungakube nginiphathele kona kunasi isikhathi usuku abube ngilobuhle. Then start your work.